Subalula umhla ka-30 siyabonga insizwa ukubonga igama lethu ukubonga bafethu ilona elikhulu kodwa enikwenzayo kungaphezulu kwalelo gama lelo. Into eniyiyo nento eniyenze namhlanje induna zala hostel abaholi bakhona bonke la ehlanzeni hostel. Siyabonga abaholi bonke ngokwehlukahlukana insizwa ezingonogada nebekade zisihlelela indlela ihamba phambi kwethu nodadewethu ade behamba nazo ngibonile ukuthi kubhalwe community bani kodwa ziyazazi zona siyabonga. Futhi siyasolana lapha ngibuye ngayibiza ngayisola zavuma zabonga zaxolisa saqhubeka saphambili. Niyabona laba abantu esithi masihamba la uthola umama evela othangweni lwakhe abeka izandla lilizele ubomjabulela lowo muntu loyo ngoba uyakusupporta lowo muntu loyo. Laba abantu bathi umuntu okufike sesivalile isitolo baphume bona bame ngaphandle basijabulele yize umnikazi wabo esesivalile isitolo esibalekele kodwa bona besijabulele. Ujabuleleni nani lokho siphele lesi sikhathi sokuthi masizinsizwa sambe sifusekisa amantombazana la sambe sifusekisa wonke umuntu oseduze komgwaqo ngoba njengoba ephumile ememeza ephakamisa isandla uyakweseka igama elikhulunywa umashobana la uthi ade kwazi ukuthi lokishi nama-hostel akuzwelani bakithi singabandawonye kwakuyipolitiki. Uyabona njengoba sesiyiyekile ipolitiki sesizoba into eyodwa ngempela. Umuntu uzohamba ayovota votela into ayithandayo avotela umuntu ambonayo ukuthi uyamsiza ebese buya umuntu aba umuntu. Lento ukuthi nje kwehlukanisana ngamaqembu ayiphele leyo nto ngoba isibambelelile babhizi bakhukumalelwa izise eParliament thina sibhizi siyonda ngapha. Ngiyabona so ke asihlakaniphe ke manje sibambisane lelizwe kalilunge induna. Ngicela ukubonga induna zaseSoweto zonke nansi enye phambi kwami ngiyayibona zonke induna ezingobaba eqhamuke eSoweto ezithathe amakhumbi amabili zeza la zathi sizokweseka. Siyabonga induna nge-28 nange-29 siseSoweto nge-28 nange-29 siseSoweto kusasa ngoba ningibona lapha nje kusasa ngizobe ngisemsinga enkosini yabathembu. Ithi inkosi yabathembu abahambe. Inkosi yabathembu ineyindawo kade iqashise kuzo abantu. Inkosi yabathembu kade iqashisile ithola imali njalo ngenyanga yathi kuzoqala mina ngithi abahambe kwezami indawo yabakhiphe endaweni zabo inkosi yasithi umphakathi nani ozani-ke nizosho okweni kodwa siyakubonga lokho kwenziwa inkosi yabathembu emsinga. Kusasa nje kuyosa ngikhona ngeke ukholwe ngempela kuyose ngiyise emthini ngeqe ihlahla kusasa ngiyobe ngeqe ngiyobe ngikhona khona phela uma ngithi ngumosho odunga ulwandle angidlali mina abantu amaningi kakhulu nawe uyayibonela semthethweni. So-ke umhla ka-30 ke wey'ngane zakwethu akulona ilanga lesigameko. Sithi nje uhulumeni akasilalele enze lokho esicelayo sizolokhu simhloniphile silokhu simncenge. Bukani beningakanani more than 6,000 wabantu anikaze nonelutho pokungani abaholi benganilaleli ngoba nona angalutho anikaze nibulale ngisho iwindi uyedwa nje ushaya ilola dola uyedwa nje ushaya ilola dola nawo umbonile lapha. So-ke kodwa-ke bafowethu siyakubonga lokho baproveni wrong baphoxeni bacabanga ukuthi ngomhla ka-30 khona into wrong enizoyenza ningayenzi. Wey'nsizwa enigada amakwerekwere wey'nsizwa enigada amakwerekwere la ithembisi yekani wey'nsizwa enigada amakwerekwere ungazi ukuthi ngiyadlala njani. Namhla ngiqala le nto kaNongoma kwathiwa ngiyadlala kodwa uyayibona ukuthi njani manje ngithi laba abagada amakwerekwere laba bakithi komsinga konquthu koNongoma kwamaphumulo ababagada nje abantu bokufika yekani. Ngisho nje ngoba ngimi kube ngiyathanda abe ngizokunye yekani ngoba ningabakithi ade nizamela kade nintshontsha usefikile kumnikazi wensimu yekani. Isizulu lesengisikhulumayo yazi inkani-ke wena bokufica ukhamisile lapha ngaphandle ayizonto ikaba ibambe khona. Insizwa zonke iy'nsizwa ney'ntombi nonke njengoba nila ake sihlaleni la sibone sotholani lapha ake sihlaleni nje kancane asibonje yini esingayithola lapha. Uma uthatha iqathe elilodwa nomfowenu wathatha iqathe elilodwa nomunye wathatha iqathe elilodwa ubonge ungasuki lekini uzosutha siyabonga bafowethu.